zelo me veseli, da smo danes podpisali ta nekako osvežitveni sporazum s Francijo glede bodočega sodelovanja na področju znanosti, tehnologije, tudi visokega šolstva in inovacij. Še posebej razveseljivo je pa to, da smo to storili ravno ob 30-letnici obstoječega uspešnega sodelovanja tako imenovanega projekta Proteus, kjer se je veliko slovenskih in pa francoskih raziskovalcev nekako urilo delati skupaj in številni med njimi so potem tudi uspešno prijavljali evropske projekte. The main focus of this bilateral cooperation, this new bilateral cooperation, will be to foster mobility of researchers and students. And in that regard, I think it is very important because it will be a way to accelerate our cooperation in advanced technologies such as artificial intelligence, hydrogen, nuclear sector, low carbon or free carbon technologies, which are critical for the future of our society, of our economy, especially if we want to guarantee that the EU is able to stay at the forefront of innovation and not fall back or fall behind the main players. Projekt Proteus, pri katerem sem sodelovala in ga vodila, je bil izjemno pomemben za obe strani. Tako za Nacionalni inštitut za biologijo, kjer smo začeli z novimi smermi, kot je sintezna biologija virusov, kakor tudi za francosko stran, kjer so določene nove molekularne tehnike, ki jih mi razvijamo, lahko prenesli v svoje okolje. Ta projekt je bil pomemben tako za uveljavljene raziskovalce, kot tudi za mlade na začetku kariere, ki se večkrat v mednarodnem okolju srečajo prav v okviru takih projektov. As researchers, we have a very large international network and many collaborators around the world. The Proteus scheme is a way to insiders, as through seed funding, to connect with people with Slovenia bilaterally. And it can have a significant impact because in our case we have won European funding that will start next year and that will make us create a center of excellence in artificial intelligence for digital humanities that will operate from the University of Ljubljana that has a goal to leverage the potential of artificial intelligence for all the sciences, all the humanities and social sciences.